Öz yoluma özüm sokmak salam. Yazmış bilen çıktım uzışka. Abınsam da, tabınsam da dostum min barıver gaşık turmuşka. Türlü şağım buldu, aldalamayım. Min kayradı yazmış ütkin tişin. Min yığılıp, min kat turıp baskan karşınızda bugün seyir kişi. Siz bundan bir işitilmeyse. Biz başlayalım. Hey, hey. Düşa. Hey, hey. Hey, 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 hey. Илзия Бадретдинова. Hayırlı ki şofa! Yıldızlarını gözeliyor, gökten lider ziliyor. Eğdirsin yok biten işi. Sanı yangır damşısın, tatlı yerim aşısın. Gadigine seyir kişi. Tanrı şişme kanın, basuda kar yakanın. Havala kol yarışın. Şak düşkeden ülenige, seni görşe gülenige. Gadigine seyir kişi. Ay tarafka varamız belmim aşkını. Kamaratlıymız sizimi tırmış taşkının. Günah kılgan sayır küttevi siz gülü. Evli yaşı devin sizi pek. Aşvay!
uşakta kışılыбыз, мәңгі яшар түсірібіз. İngirisi bizinin sokma, Nederizlep atlıyız, özümüzünü saklıyız. Vakit bilen aldın orada. Biz parasını bilebiz, seyirlerden gülebiz. İzgiler bitligi kiyin. Evli yaşı bidenişe, düşlerinde gürgenşe, Minde gıdlı bugün değil. Ay tarafka varamız belmiyim aşkını. Hamalatlıymız sizimi durmuş taşkının. Günah kılgansa yönü küttebiz sizgili. Evli yaşı demin sizip kırmızı. Yaşandayım atlıyız nedir izlevni. Yazmış bilen aklıyız gayr istevni. İrtenesi günlük küttebiz şiklenir. Seyirlerden kurkup yaşıyız bizler. Rahmet sizge! Kişiler olsun, hürmetli 5. energetikalı Ufa tamaşaşısı hem Ufa konakları. Yakşı keyif bilen kildiniz değil mi? Kanadım yok, şallıyım. Jirde yaşayım, jirden atlıyım. Telesem de yazmışlarını şiddetimmin öte almayayım. Min kapkadı bir hatın kız, bir külemini bir yılıyım. Günahlarım da yok değil, kayşa güçlüyüm andan oyluyum. Sanın aman, yaratamam, öfkelime, Sanın aman, yaratamam, öfkelime, gafuyden. Benim tebek hıyalayacağım, bu dünyada yoktur biten, bu dünyada yoktur biten. Kanadım yok, var hıyallar, var günden, bəxit günden. Gaybetlerden üstünü bulup atlağımı devam edem. Dıştan usal işten yumuşak, jılı sözden eren gidem. Min bir türlü, min beni türlü, özgermeden inde büten. Sanın aman, yaratamam, öfkelime, gafuyden. Sanın
yaşar. Bu dünyada yoktur büten, bu dünyada yoktur büten. Saldıramın yaratamın, ülkerimin gafu idem. Benim göbek kıyayışan, bu dünyada yoktur büten, bu dünyada yoktur büten. Ufaklar! Birge! Давай тагыншылар. Subaylarda jirep pişken üzüp kavayı meli. Sağışlarga tagını biraz düzüp karayı meli. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Сразу рахат ими таныр жыр болған. Сразу рахат айтамыш. Subaylarda al tirekler gül tirekler monlana. Tireklerinin budağından yaprak tügeli yaştama. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap oturup yılasam da yok. Sola karasam da, sola karasam da. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Ой, dostlar,
Қазір жерінің шундай тәмлі моменті була. Менә бүтін дүния мәшәкәтләрен онытып, ат души кушылып җырлый торган җире була бит инде. Менә шул. Сулга карасам да юк, сулга карасам да юк. Сулга карап, сулга карап утырып. Үзегез. Сулга карасам да, сулга карасам да. Давай ще брек. Сулга карасам да. Сулга карасам да юк, сулга карасам да юк. Сулга карап, сулга карап утырып еласам да юк. Сулга карап, сулга карап утырып еласам да юк. Рахмет сезге. Сексуальный бию давай. Менә шулай рәхәт була. Җырлыйбыз. Моннан күп еллар элек язып бергәне бу җырны Айдар дустым Тимербаев. Беләсезме, шундый итеп истә калган. Беренче тапкыр сәхнәдә җырлаган көнне үк бу җырның 3нче куплетына тамашачылар кушылып җырлый башладылар. Шаккаттым мин. Нишләптер менә бүгін шуны программага кертәсе килде, бу минем күңел халәтем. Элсәр ханым Иксанова сүзләре, Айдар дустым Тимербаев кие. Мин генәме шулай ялгышкан. Kaderlisi idin kaderlemne бәхетімнен язмыш көнләште ялгызлыктан жаным өшегәндә җылайды миңа эндәштең мин җылыга шундый мохтаҗ идем арган идем йөрәк сагыштан күкрәгеңә Başımı koydum yalgış mini günemi Şulay yalgışkan min jılığa Şunday muhtaç idem argan idim Yürek sağıştan kükrəginə Başımı koydum yalgış mini günemi Şulay yalgışkan Kaderimi itip yad yarılardan Anlaularım Telep canımla Qaraşlarım Şunday jılıydı Endəşir Şunday yağımla Mini jılığa Şunday muhtaç idem Argan idim Yürek sağıştan kükrəginə Başımı koydum yalgış miniginəmi Şulay yalgışkan min jılığa Şunday muhtaç idem argan idim Yürek sağıştan kükrəginə Başımı koydum yalgış miniginəmi Şulay yalgışkan Sen bugündə nazlı endəşəsi Diyiş tüslü Көңіл әрге
Мен sözlerden argan sözsüzgine Kirek kaderimini bilirge Men жылыға Şonday muhtaç idim Argan idim Yürek sağıştan Kökregine Başımı koydum yalnız Meni günemin Men жылыға Şonday muhtaç idim Argan idim Yürek sağıştan Kökregine Başımı koydum yalnız Kökregine Başımı koydum yalnız Meni günemin şulay yalgışka Получилось! Уфа, вы меня гель шондай нормальный болдыңыз, гель шондай нормальный болдыңыз. Я люблю, не могу өзіңізні. Ufa kayıflar nişe! Gide hula birge! Şatoslava! Hey! Nişi halleriniz! Biz sizi büyük sağındık! Siz bizi sağındınız mı? Diyakma ver sana! Kızlar giyenler! Ufamında kışım var mı? Gidin kula! Güçlüre! Ufalarca! Ömür köyleri bargan sayın Elleniler kuya Anadolu Tevgisi yügüne Anlatılmaz birde Yüreklerde kalgan uyular Var idi seni sigen çaplar Nildi kaynar idi kışaklar İniş boylarında deli boylarına Yanaydı bizim uşaklar Var idi seni sigen çaplar Nildi kaynar idi kışaklar İniş boylarında deli boylarına Yanaydı bizim uşaklar Oy, siz benim sözlerim bilesiz Uzatkanda Dındalmıydı şun koykanı Köngüllerimi yarsa bıyıklarım kaşıp Sen sangravını kütüp yatkanım Var idi seni sigen çapların indi kaynar idi kışaklar Enişmelerinde deri boylarında Yanaydı bizim uşaklar
kuşaklar iniş boylarında teli boylarına yanaydı bizim uşaklar. Yanaydı bizim uşaklar. Kaynar idi senin kuşaklar. Meşebet şöyle. Şebi, gidin. İsteminim туғаны көт. Кари. Она прям вот так, что ли? Ты чё? Кызым, ну жалко же. Келе, Эльфат. Эльфат, ну. Эх, бар иде сені сүйген шақларың, инде қайнар иде құшақлар. Eniş boylarında, teni boylarına yanaydı bizim uşaklar. Ufa birge. Eh, var idi seni suygan şaklar. Qaynardaydı qışaqlar. Eniş boylarında, teni boylarına yanaydı bizim uşaklar. Ufa birge. Var idi seni suygan şaklar. İndi qaynar idi qışaqlar. Eniş boylarında, teni boylarına yanaydı bizim uşaklar. Yanaydı bizim uşaklar. Yanaydı bizim uşaklar. Şuan. Kaynar idi senin kışaklar. Yanaydı bizim uşaklar. Kaynar idi. Хинең. Kuşaklar. Что это? Ufa rahmet big zor. Будешь великим обломщиком. Не, подожди, китме, ладно? Нет, классно. Подожди, китме, сейчас. Просто не уходи, ладно? Кызым, привет. Привет. Рахмет сиңа. Рахмет, кызым, Бикзор. Бұл сабыны ма? Это же мыло, да, кызым? Рахмет сиңа, Бикзор. Кел, әпитем біріне генә. Рахмет сиңа. Это же традиция! Это же... Нешенші ел уже? Не помню. Наверное, дүрт, беш? Да? Дүрттір, наверное. Ол ел сайын шондай оригинальный подароклар белән келә безгә, күрдегезме? Это очень круто. Мен аларны коплю. Это прям... Да. Прям рәхмәт матурым Бикзор. Ой, какая я... Бу вообще... Бу... Әйе, серьезный гына түгел, монда прямо мен натуральный, теге белсез, нейсез монда. Атамашеке. Кызым, привет. Привет. Вы миңамысың? Давай. Рахмет сиңа, Бикзор. Кызым, какая ты крутая. Вообще, кызым, ты очень крутая. Шундай прям. Әнең ясадымы? Ага. Это очень круто. Ладно? Все, хазір прям ортыңны ортқа шығар, алдыңны алға шығар. Мы принцессы, мы крутые, весь мир принадлежит нам. Угу.
Как дела, кызым? Все нормально? Мен сені қорап ятам Инстаграмнан. Бүгін генә жырлағаныңны қорап яттым. Нәрсе жырлады қарай кел? Капитан, я с тобой пела. Инстаграмнан қорап яттым. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт. Ничек? С днем рождения. Как сестренкаңның хәлләре ничек? Айдина, да. Yok, я знаю, что Айдина. Как она? Растет мы, нормально мы? Привет ей передай, ладно? Попу укуси от меня, я ладно? Айге. Хыяр, кишер, помидор. Главные кишеры в арада. Подожди. Неужели бір матур сөзді айтмайсың? Достар, мұнда таныштырып тұрудан мәгіна юктыр, наверное, Айгүл Габдуллина үзе бүгін біздің білән. Подожди, Айгүл, сорян, у нас проблема. Кызым, нәрсәме? Сфоткаться. Давай, кызым, давай. Кел мұнда, кел. Да. Былтыр концертыңа келгенш, булыр хәтлі булыр да бу хәтлі булмас деген едім. Кеше Зифа апа келген. Зифа апа әйткен, күрдем Инстаграмда. Бу баруың белән барсаң, кая барып җитәрсең деген. Мин һаман шулык сүзне әйтәм. Булыр да бу хәтлі булмас. Шаккатам. Сыкланам, горурланам, аптырыйм. Шулык вакытта синең белән хисләнәм, дус булуыбызга мөкиббән китәм, горурланам. Һәм мин сиңа хатын-кыз бәхете телим. Әйтәсе сүзләрне тагы да әйтеп бетерермен, соңрак. Туган көнең белән! Вообще, смотри. 21 ел эстрадада менің бір тапқырда, бір сезонда алып барушы белән эшләгән булмады, потому что, не знаю, нәрсәкәдер килеп чыкмый шунда, берәр нәрсә чыгып сөйли башлыйлар да, сәхнә артында басып торам, ачуым килеп бетте шунда, нәрсә сөйли шунда. Давай син, раз уж решился, син будешь таким брутальный, сексуальный, самый красивый ведущий, а? Ну син турай баштан. А так. Объяви. Песня про бывших. Юинде! Татар концерты же, ты че? Нет. Яшьләрчә әйтәм, Давай. Бөткәнскиләр турында жыр. Что дейді ол? Бөткәнскиләр турында. Біткенскилар турында же? Конченныйлар турында деймін еще. Не, давай просто, короче, давай, не получается. Давай. Күрнәм оны. Күрнәм ол юк ма? Матур, ой, матур, улиш. Ой, какая Венер, прелесть. возьми крупным планом. Возьми крупным планом, да, вот так. Вот. Әмин менә. Все, калтырама, подожди. Давай. Әмин менә сине сагынмыйм. Фәнзил достым. Громче! Врубай давай! Я нормально. Her soluşunu sindi balganda, senin işin kiyim yanında. Hıyanetin kisti varsın, ülkelerge hazır canımsan. Eminim seni sağırmayım, hazırında seni atamırmayım. Ağlarıma çıkıp şatırma, kirip aytmam seni atağını. Eminim seni sağırmayım, hazırında seni atamırmayım. Ağlarıma çıkıp şatırma, kirip aytmam seni atağını. Ötüp bargan yalgan mezgilge alıştırdım bit seni barısın
Нигә һаман эзләп табасың әрнүкенечле карашын? Уфа бергәлә! Мин менә сине сагынмыйм, хәзер инде сиңа табынмыйм. Алларыма чыгып чакырма, кире кайтмам сиңа тагын мин. Мин менә сине сагынмыйм, хәзер инде сиңа табынмыйм. Алларыма чыгып чакырма, кире кайтмам сиңа тагын мин. Anlaşılır. Sağınmayı. Öder yıllar, vakit devalar, düzelirler. Yaralar. İkimiz yine birge bulmamız, yaraga yarına. Aynen anlatsıydasın. Emin binesini sağınmayı. Hazırında sina tanımayı. Allah'ıma çıkıp şakırma. Geri kaytmam sina tanımayı. Emin binesini sağınmayı. Hazırında sina tanımayı. Allah'ıma çıkıp şakırma. Kalmam sina tanrımina. Sağınmayı. Sağınmayı. Мишлида. Чистый. Bu malay şey günü үйленергә йөри иде. Тагын азрак шушылай сикерсә булды инде бу. Кызым, зачем он так делает? Белмим. Нәселен уйламый, киләчәген уйламый. Нәрсә дип сикерә, шунда шул җире белән дисәң, матур түгел инде сәхнәдән чисты. Запасной вардыр инде. А если ты это видишь, нет? Әйе. Күрдеңме? Киләм дә, Илфат. Киләм дә. Күрмәс дип уйладыңмы? А? Вообще, самый неэкономный малай бу группадагы Уфа. Бик әйбәт ул үзе, без бик яратабыз аны, самый неэкономный шушы. Һәрбер пиджакка 4 чалбар алабыз без анарга, 2 ботинка алабыз. Пожалуйста, бул хәзер тигән матур ТВга әйтәм, пожалуйста, ботинкасын гына яңадан якынлап алмагыз, потому что скотч белән бәйләп куйган. Күрдеңме сен, юкмы? Күрдеңме сен? Скотч белән бәйләп куйган ботинкасын, потому что ялтыравын төшергән уже. Яңа елга хәтлек 2 чалбар, яңа елдан соң 2 чалбар тигеп карыйбыз, ямап карыйбыз. Нәрсә эшләтә ул аны белмим. А? Күрмәс дип уйладың, Фәнзир, киләм дә? Сикермәм дә бит. Киләлме дә?
Просто кел. Тимейм. Я, кара. Карале бана мында. Кая фензильники кебек тәтей шалбарың бархатный. Мына мында карале, пожалуйста. Карале мына мында. Вертится. Уфа концерты, съемка, бір атна алдан предупреждать итергә тотынган идем. Самый кульминационный көннәрнең берсе дип менә бу нәрсә бу? Вообще каян алдың син бу ямсы шалбарны әйтермен нәрсә бу? Паркер. Мен аңа секірмедім. Сіз бір-біріңізді қарап шығыңыз енді. Бүтінсін қара бере Yok, mana sen özün kiyinip bittin, siz bir yaktan çıkarsınız. Просто Зато посмотрел вот, özünü. mana Ой, Emine просто еще şalvar. da zihar Вот buların это kesip вот. kaldırırsın, что ли, diyeyim. Капитальный. Kızım, Türkler, basit nerse, Ilşat'ka тоже her bir pidjakka ikişer şalvar alabız забыл? Потому что обычно мындай зор шалбар булмый, и Алина екі шалбардан bir шалбар теге забыл, что ли? Әлі Ильфаттан күле бит. Илшат. Тоже мен бұрылмартың білен түсі бүтенірек. Матур гына бар. Да, матур гына кіріп бара. Вот шулай, давай. Şunu katlı kişiden külöge. Все, давай. Ғұмыр бойы. Ушел. Міне шулай, кірейін білен гына ушел. Смотри, малай, расслабился. Ой, бұсы молодец, бұсы улиш. Кімнің матур, молодец, малайым екен бұсы. Өзі шестайын, бәрләсің экранға. Рахатленелер. Ой, кошмар, ладно. Я кесіп қалдырысыз енді бұсын, ладно, потом. Ужас. Рахат. Заллар тулы, халық әйвәт, тамақлары туқ. Күні бойына куражыт сейтелер. Анары кештен концертта түні бойына куражыт сейтелер. Анары дальше кетелер бүтін Уфаны арқылыға, тұрқылыға. Үліш мұнда. Сіз Уфа мені ойламай деп ойламағыз. Мен бит қырайдан қорағанда ғына телемелі қатын кібік. Тақты ойлайм мен. Бүгінгі күнде татар башқұрт эстрадасында 2000-нан артық жыршы бар. Сіз любойының концертына барып отыра аласыз. Мұнда афиш үстіне афиша. Ләкин сіз хүрмәтлі біздің концертқа келесіз. Мен бит аңлайм, билетына да ақша керек, бензиніне да ақша керек. Нәрсәдір киіп барыға керек, мужикны уговаривать етірге керек. Әлі ол сені жиберсін үшін бір ай уговаривать етесің. Өзін дап келесің келсе, ярты ел уговаривать етесің аны. Мен как будто білмейм. Еще аның үстіне шоның қадарлы бөлеклер білен келесіз. Мен шын көңілімнен сұрайым, бүтін молекуляр составым білен. Я Раббым, Аллах тағалекейм. Амин деп отырыңыз на всякий случай, ладно? Пожалуйста. Меңа деп сарыф еткен әр бір тиініне кәдәр ақшаларын миллионнары білән тапқырлап үсләріне ишіп түріп түшірсәң ярар ешушы бәндәләріңнің. А вдруг? Yok реально. А вдруг дегеннән Құдай бабай қарап отырадыр. А что это бұлар оптым сұрайлар бүтін үсі бірге? Амин деп қойыр да, ешалт, пожалуйста, жалко что ли? Астынан шыға алмышы тыпыршынып жатсалар ярары. Ей Құдайым, қайларға ғына туздырып өтірейм екен, енді қазір мұның қадарлы көп ақшаларына деп интігіп үләп ятканда. Мен исләріне түшіп тағын бір тапқыр менің концертқа келіп отырсалар ярары. А вдруг? Құшағында қойын арыны, жиллерін азылап йықлата. Жиллерін азы нәрсәсін ол, сен болғанда құшағыда. Сен болған ғағына дүниям, тылсым тулы мұғжиза. Әйләндің сен сүйіп туймас, сірлі бәхіт қошыма. Сен болған ғағына дүниям, тылсым тулы мұғжиза. Әйләндің сен сүйіп туймас,
сірлі бәхет тұшыма. Tünlerin salkın kügen, ay yıldızlar bizegen. Bitmez yılı alıp yaşayım senin nurlu gözlerden. Sen bulan ağına dünyam, tılsım tuğla muciza. Eğlendin sen suyup duymaz, sırlı bәхет kışıma. Sen bulan ağına dünyam, tılsım tuğla muciza. Eğlendin sen suyup duymaz, sırlı bәхет kışıma. Яшынарның уға кіріп, жүрегіме қадалған. Sen bulganға балықым жерде, sen bulмасаң яналмам. Sen bulganға ғына дүниям, тылсым туғы мұжиза. Әйлендin sen сүйіп дуймас, сірлі бәхет kışıma. Sen bulganға Ağına dünyam, tılsım tuğla muciza. Eğlendin sen suyup duymaz, sırlı bәхет kışıma. İlnur Kulahmetov. İlsüye Bedretdinova. Bu bit İlnur Kulahmetov bit bu. Башкортостан. İlsüye Bedretdinova. Tataristan. Бұлай орт білән барга ярамай. Неге? Сізде шо әйтмейлер, что ли? Менә бұлай орт білән барсаң, тұрмышың ортқа кете дейлер, короче, бізде. Ну, приметасы начар. Ну, просто бармай и все, зачем? Олай болғас, баралам да былай керем деген. Ой, бұлай вообще ярамай инде. Біріншіден қолны кісәгә тығырға ярамай. Даже да, Айгүл? Ярамай же. Яқ, сәхнәдә қолны кісәгә тығырға ярамай. А еще халыққа орт білән бұрылырға ярамай тоже. Вообще ярамай. Тегеләй ярамай. Былай да ярамай. Нисек кіріп кайтайым ша мин? Нисек кіріп кетейдің хоң, әлік? Ну давай, елмайып, давай. Елмайып. О. Ай, о, так, нормально, все, хорошо. Сызгырға тоже ярамай, кстати. Yok, ярамай, шынап. Білмейді. Сызгырға тоже ярамай. Оқшам болмай. Кірісі де шулай ма? А мұндай үш пішмақ баған астынан шықсаң? Әйе, бойың өсмей, не шырта, короче. А пішмаққа отырып ашасаң? Кеуге шықмайсың. Смотри,
Qaynar şeyini stakandan kolak bilen işip otursan, mujigin alkaş bula. Зря күләсіз, kızlar, это работает. Это работает. Kızık mı? Sладкіні көп ашасаң? Ябыша. Қарағыз, Уфа, қазір вообще не по теме-дір, может, әбет просто еске түшкеннен гіне айтам, мен білмеймін де, бәлки сіз білгенсіздір ілікті, но мен көптен түгел білдім, менің взрыв мозга просто. Оказывается, мантуға су тидірге яраған екен, білейгіз мұ шуны? Серьезно. Білейгіз еме? Сіз білмейгіз. Короче, яңа елдан соң, өзім еденлер юам, телевизордан бір профессор сөйлей. Я не знаю, откуда это ушло в народ. Никогда никаких водных ограничений не было. И тогда можно было мочить манту, и сейчас можно мочить манту. Дэй! Как мен айтам, по-моему, бұл профессор бек ақыллы түгел. Как можно мочить манту, ойлайсың же? Yok, реально, біз ручка білен белгілеп қояйық. 0,5 болды, 0,6 болды. Даже. 1 сантиметрдан орта башласа. Все, бітті, тәқаратың олда, қарауатыңа мініп ят, значит, үлесің. Точно үлесің уже. Ярамый мантуға су тидіреге, ей. Біздің әти бик шепетілний кіші. Тас білен суап кіріп, табурет кістіне қойып, мен оң қол білен башны юайым еме, әти қырайда соң қолны шуай тұтып тұрайы. Уже мантуға су тимәсін үшін. Мұншаға барғанда әти пакет білен, зәңгер изоленті білен буып урап бейлеп жіберей. Как будто тирлемәгендір да енді олда, суда кірмәгендір инаныр. Сақлаған енді бұл, өзіне көрі. Әти қызы жы. Уфа, мен бір вақытта да яшырмәдім. 11-ші классыны бітіріп, Қазанға оқырға кіргенше, 18 яшыма кәдір мен әтінің етегінден түшмәдім. Биллахи. Біз даже әтлікке де әти білен жүрейік. Мен көргенне әни көрсе Аллам сақласынанда, но мен ни разу әтini сатмадым, бір тапқырда. Өліп яраттым ғұмырым бойына әтini. Ол нефтяникларда ішлейді мәрхім кейім, ертеңгі сағат 5-те, екінші сменадан іштен қойтайы. Мен әйме жігітлер янынан қойтайым дискотекадан. Ужас, бүтінісін сөйлемейді. И әтінің қарауатына кіріп юқлыйдым, чтобы әти мені көтәріп, ап кіріп, өзімнің қарауатқа барып салсын үшін. Представляете? 18 ешке кәдір. Соңғы еллардағына әти әзірек возмущаться етірге тұтынды. Сен қызым центнер ярым болдың, менің белім ішкінап, пожалуйста, кіріп юқлайлы өзім деп. Мен ештінәмішке савышайым. Яратайым шол моментні. Шын ират құллары көтәріп, яраттып бет ол қызлар. Әтиден нефтісі келейі, шипрысы келе, самағонысы келе әтиден. Менің әти. Өліп просто нық яраттым әтіне көмір бойына. Еще дефицит ол біздің семьяда. Нық бірден бір ират кіші әтейді. 6 пішмақлы бәлекегіне үйде әби, әне, үй 3 қыз. Міне мұжылдап тұра қатын қыз. Еще біздің яңа подружкалар жиылалар бейді. Бір үй. Колорадский жук кібік міне үйде гіл қатын қыз, гіл. Әти іштен қойтайы, әтиге орын юғыйы. Бұл сағада басып тұрайы шулай қорап. Гүлсейне әкім нәрсің бұлар деп. Шундай нық көңіл төрінде қалған, апайға бір 17 яшілер тересі болғандыр инданда. Бұла бет әлі міне ажа уярған вақытты. Бар ма шундай сөз сізде? Нет? Әгіл, нәрсе деп оңнатайым саңа? Ажа уярған. Но это когда қызларының бұрынына жігітлер есі кіре, и прям теге еш от кібі қолы жғырып тұра, но тоқтатып болмай уже міне. Бесполезно, короче. Бейлеп тұта тұрған түгіл уже, бұл бейден ішкінған. Шундай вақыты, бұнда 5-6 подружка жиылғандар, шәй ішіп отыралар, крутойлар бұлар, дискотекаға түшірге. И мұнда мені Мишар әбей тут как тут бетінде ақыл еретірге. Қыз бала вақытында кеуға чығырға тиеш. Анау дурак келіш кеуға беріп қалсаңына, башына ақыл кіргеш чықмай оланлары. Пока алалар, барығыз освежи шағында. Әбей. И мұнда әти көйтіп кірді, но бір нәрсе әйткендір енді еңадан. Әтиге опять орын yok, апай тұтынды, вот, пожалуйста. Кеуге чығырға, мәне, нәрсе деп чығырға, мәне мұнда ол. Видишь, әлі қойтмады, сразу возвращаться етем. Мен даже кеуге шықмен бір қошанда деп, апай әйтіп те бітірдім алай. Әбей, шап үстелге. Айт! Ғауна. Іста сөйлейсің сен.
Her bir üde is çıgarıp yürür için güne bulsa da bir irad zatın asrarga kirek. Zakonu şold. Ужасы mı? Nişik tüzesin bunda? Әтеш шығып кетейді, әтеш білән сөйләшіп отырай. Ей, Петя, аңлайсың мысың сен менің хәлләрне, Петя, сенде де дачырта бит бу хатына, деп. Потом әби өліп кетті, анан біз таралыштық үшібіз де, анан әни кетіп барды. Әти ялгызы қалды. Вообще, әгер де ихтибар еткен болсағыз, хатын кыз ялгызы қалу бір нәрсе. Барыбір нендейдір юбаныш тауып йөрейме хатын кыз. Балалары белән шунда күлмәк алыштырып карый, сериал карый, йылый, зарлана, ишен бушата ул. Ират кеше алай түгел. Буквально ярты ел эчендә әтидән бер нәрсә калмады. Бирекей генә, ябык кына, ашамый, урамга чыкмый, кешеләр белән сөйләшми. Күз яшымында гына тора иде әтинең, вот йылыйм дип. Мин хәзер уйлыйм инде, но мин әйтәм, күрше җәдиткә кереп, зарланып утыра алмый бит инде ул. Ират бит ул. Мин бу җырны быел махсус әтинең рухына багышлап яздырдым. Һәрбер сүзен, Ренат Галяскаров һәрбер сүзен йылы-йылы, аннан соң Илдус Давлянов көен йылы-йылы язып, бәгір түреннән чыккан җыр бу. Һәм минем иманым Камил бүген залда утыра торган әти кызлары һәм кыз бала үстерә торган әти кешеләр. Сез мине бик яхшы аңларга тиешсез. Нәкъ менә кыз белән әти арасында бүтән төрле планета мәхәббәте була, ул башка төрле айруча, көчле. Эх, әти. Яңа уен чыкка миннән дә сөйене, мыек астыннан шат кына көлеп. Кайтыр иде әтием яныма, хәтерлим мин кичәге кебек. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Яратуы шагыла күзләрдән, купшырагу матур сүзләрдән. Әле дә авыр чакларымда әти синең белән сөйләшәм. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Иске гармонан, шыбырка, куян бүрекләр, алдыңа отыртып, матайда йөртүләр. Тізе чыккан трико, гараждагы стакан, әти сине көткән залдагы зур диван, термос төбендә чәй, прима тәмәксе, әкренгач сибенгән шипырының исләре, матчада талчыбык, сарайда таган. Эх, әти, бар-барысына синә калган. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый, күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил
Аклын әни тыйган әти белән яры Күз карашы белән әрлиләр Киң күңелле аты кулы Kızım, esenlik kurdu tavırlık sana. Uzak geçme, vakitli bul. Сказал, больше не сказал. Bu benim əti. Benim əti. Привет, кызым. Сәлем. Кызым, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт сиңа. Менә монда календарем. Давай. Бәйле кеш. Ага. О, да ладно. Гөлдан агай. Да ладно. Сіз келдіңіз мінесің. Мен көңілім білән күттім, әйтем, концерт алынан кіріп шықмады. Значит, келмеді енді бұл деп ойладым. Гөлдан агай, рәхмәт сізге бик зор. Вообще бик зор рәхмәт сізге. Ел сайын, 3-4 ел рәттен уже. Бұл менің үшін бик зор ғырурлық. Сау сәлемет бола көрігісі шундай шибер үліш. Привет, кызым. Кызым, привет. Рәхмәт сиңа. Бик зор рәхмәт. Это что ли сен өзің ясадың? Да ладно. Име? Ана. О! Больше ни у кого нет такой бабочки, кызым, представляешь? Только у меня есть такая бабочка. Это так круто. Сиңа рәхмәт, бик зор, еме? Папа передает привет тебе. Он в армии. Хорошо, кызым. Ты ему тоже привет передай, ладно? Ильсиапа дейін, и вот все 1000 человек, все привет тебе передали дейін, ладно? Хорошо? И сен соға еленіп қайтсын, и скажи, концертта күтем деп айтты дейін, ладно? Давай, пока, кызым. Ай, Зарина! Қозаннан? Айме? О, да ладно! Ой, да ладно! Чтобы вы в душе всегда оставались маленькой девочкой. Мен шондай енді матур. Вообще ақыл кірмесе кірмеді башка. Рәхмәт бик зор сізге. Вы не говорите так. Да нет, уже 43-те кіргені шыға башларға тиеш уже, да. Рәхмәт бик зор сізге. Рәхмәт бик зор. Ава, привет, атырым. Кызым, привет. Привет. Давай. Давай. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт бик зор. Сен что ли меня боишься, что ли? Да ладно, мен крайдан қарағанда ғана шундай нормальный мен. Спасибо вам. Рәхмәт. Сіз мұны көрдіңіз дейме? Үліш. Қазір Уфа. Подожди, жиылайым әлі баштан. Мен, короче, Уфа концертына деп кірфікні наращивать еткенем. Ансы остағысын ябыштырады, ашылмай бірсі үліш мұнда. Сорақ қақынайым. Қызлар понялеймі? Жігітлер ни за что не поймут бұл выражениені қазір. Қазір қаршығызға тәкдим етәсі келе, бұйылғы программадағы ең яратқан номерларымның бірсін. Ай, шибәрлер үзлері білсәгіз. Ай, қызлар, костюмлары матур, жырлары, биюлері, ғырыв ғадәтлері матур, чатнап тұрған башқұрт жігітлерім, Илнур Кулахметов, Илнур һәм Илгиз икигізәк жігітівіз, Ахметовлар. Атай
Alfasında berrav killa Oturganda uyemere Dayanıganda tav yemere Nur Kulahmedov Ağay qara alfa killa Alfasında berrav killa Oturganda uyemere Dayanıganda tav yemere İney qara alfa killa Alfasında berrav killa Oturganda uyemere Dayanıganda tav yemere İlnur Kulahmetov. İlnur hem İlgiz Ahmetovlar. Sahnede Ayskana, Yakutiya. Sahnede Sergey Tikhonov. Urus jigiti, 65 yaş. Это наш богатырь! Это наш батя. Ну, Серега! Давай, давай, давай!
Sahnede kreşin kızımız Karina Hayrulina. Özümüzün tatar jigitlerimiz İlfat Gaziyev, Tenzil Şarifuli, Nilşat Kisamutdinov. Ana indi gruppam var benim, күрәсезме сез? Мен бүген башымны кисергә бирәм татар башкорт эстрадасындагы иң шибәрләре һәм иң талантлылары, барыбер минекеләр. Меңләгән талантлар арасыннан берәм текләп җыеп алган алтын бөртекләрем алар минем. Алар просто музыкант, просто җырчы яки биюче генә түгел, аларның һәрберсе эксклюзивный, универсальный, уникальный шәхесләр, сез күреп торасыз. 21 ел буена минем гитаристым булып эшләгән кеше. Иң улысы һәм иң хөрмәтлесе булганга күрә без аны зурлап төркемебезнең әтисе дип атыйбыз. 65 яшьлек урыс җегете, менә дигән Сергей Тихонов, это батя нашей группы. Не, бать, нет, давай. Төркемебездәге иң яше крәшен кызыбыз Карина Хайруллина. Якутия, Айсхана күйді малахыннар батақтырынағыр. Рәхмәт. Получилось? Әйе. Ладно. Айсхана бездә 6 ел эшли, мен быел гына өйрәндем әле аның фамилиясын әйтергә. Әле аның отчествосы бар тагын 2 тапкыр озынрак. Ничек сезгә безнең башкыр бөркетләребез? Илнур Кулахметов, Илнур һәм Илгиз Ахметовлар. Егеттер. Һәм әлбәттә үзебезнең татар җегетләребез Илфат Газиев, Тenzil Шарифуллин, Илшат Кисамутдинов. Һәм мин Илсия Бәдретдинова. Сезне тагын бер күрер идем, ана рәхәт. Талларым Китек бергәлә. Офа. Кырларымда булын күлләремдә. Калмадым шунигә, калмадым. Кайткан сайын үпкәләгән кебек. Бөеп торамын су талларым. Талларым, талларым, талларым.
kızım koy. Koça. Ayşe. Dengiz dağlar aşağı, şırlar aşağı. Ömrümünü sizge beyledim. Kişirigiz meni yıraklarga. Taşlap ketken için tallarım. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizri tağır bir görer idim. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizge tağır bir kaytar idim. Давай tağın şöyle. Üzümler gitken yollarıma. Karı gözüm daladır. Yok bilmem öter yaşayalım. Kaytam sizge kaytam tallarım. Ufa birge. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizri tağır bir görer idim. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizge tağır bir kaytar idim. Tallarım, tallarım. Sizri tağır bir Birge. tallarım. Он поет, что ли? Еще поет? Ufa kışları. Tallarım, tallarım. Sizri tağır bir. Он поет. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizge tağır bir kaytar idim. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizri tağır bir görer idim. Tallarım, tallarım, tallarım. Sizge tağır bir kaytar idim. Sizri tağır bir görer idim. Tallarım. Tallarım. İyisen misin? Kızıl kotta ülgürüp etelmedi. İpteşimde paprov ettim. İptaşını попробовать ettin? İpteşimde paprov ettim. İrtege kızıl kotta готов et. İlşat'a berem. Bölegemne. Ol eytir. Покажи. Кірдім. Шо халі конкретный кішілер бар дүние ізінде, бит? Пришел, сказал, сделал, ушел. Вот, прям, рахмет. Бик зор рахмет. Давай. Бүгінгі күнде Түркімде 6 түрлі милләт эшли. Һәм 3 түрлі дин. Сіз концерт башланыр алдынан 1 минут алдан сәхнә артына кірсәгіз, бізде шундый көңіллі. Бірсі пышмақта шоқына амыштыр. Бірсі отырып бисмилласын оқый. Бірсі идәнгә ятып нәрсәдер тырный, ул Айсханныкы вообще қызық. Бу теге гастрольләргә чыгып китәбез, озак ара барабыз бит инде автобуста. Күпмедер баргач, алар һәрберсе тотыналар өйдәгеләре белән сөйләшергә телефоннан. Представляете, алар бит үз телләрендә сөйләшәләр, бөтенесе дә. Ул полный тилеләр йортыннан качкан автобус кебек. Беркемне тыңламый, беркемне аңламый. Мен главврач психиатрический клиники кебек хис итәм андый вакытта үзем. Прямо үлеп яратам шуларны. Һәрберсен айрым-айрым озак еллар бергә эшләргә насыйп кына булсын. Һәм быел ниһаять менә мондый милли киемнәре белән номер эшләп куйдым. Күптәнге хыялые. Наконец-то күңел түреннән галочка куйдым. Әни шулай өйрәтә. Кызым берәр нәрсә эшләргә исәбең булса, кешегә сөйләмә. Астан гына эшләп куй, шыпырт кына. Күңел түреннән галочка куйды. Мәктәптән кайткач та бутыеңны юып куй, каткынча. Күңел түреннән галочка куйды. Шул галочкага алданып үстек без.
Сауытыңны юып қой, ашап бітіргешті, сразу. Әти бүтенше үйретейін. Әсті, көрмеген қатығың мұсың, ол сенің қызым. Байдан бері шалдыр болдыр, ол тарелканың түбі тешіп шығарасың, нәсті адип ашап бітіресің, соң ол қатықны. Бір-екі қолақ қалдыр да, холодильникқа тықта, көз ауты сауытын емейсің де. Менім әти. Шық яратмайсың енді шондай әти нейме? Әне ұрышайы. Әне ұрышайды да, әне мені ұрышқан үшін әти әнені ұрышайы. Сен өзің іш жоқтан іш ясап бересің, ертеге таң тишігінен барыбір қатық салып қоясың, нәсті деп юасың сағаны қар күнні деп. Вообще, Уфа қарағыз әлі, біздің семьяда бек қызығы, біздің әти шондай бәлекейрек, әйме, и псих. Мен кішкіріп айттым бетеме? Короче, әти бәлекейрек, әни әтиден бір башқа ұзын ие, представляете? Вот так вот. И менің теге апай тоже ұзын, икісі де ұзын. Мен түпшік бетінде, мен үшінші заводның кіші қалмаған мысың шонда білмеймін. Брак производство. Метр ярым тәкірлік көкей шыққанда қотқан меңа бой жоқ шұры мұнен, короче, қалмаған мен. Теге икісі мотор. И әне шондай ұзын ие, шондай фигуристы еді әне, шондай правильный осанка білен. Зәп-зәңгер көзді, қап-қара шешлі еші. Ерар, епкен шойғына сөйлеші. Қойаншы қандайың сен аны, көрші ауыл қызы бетіңді. Қызым, сен ол идәнлеріне юдың мұсың? Меттем юдым шо. Сен ол қараватларыны, диванларына етіп қойып юасың мұсың? Майтам қайыншына. Терзе түбіндегі гүллерге суда септің мұ қызым, майтам қайыншына. Эй, молодец. Қая кел бір мотор, ай бір көрсәтейм әлі сен ашуның үшінде бірсінде алып кіріп кетті де залға, әне диванны әтіп қойған теге. Ітшегісі өскен диван астында. Бұлай етіп етіп күлмәгіз енді, прям обидно болып қойды. Мендегіне шыққандыр енді ол ітшегісі. Шығайынды ол? Шығайынды ол, просто менекі ұзынырағы езгіне. Әлі ол диванның бұтына оралып, тиякқа шығып басмаған болса тұрпайып, яғни көрмегенде болыр е. Сары өзі, емсіз предатель. Әне айта, қызым әне тәрзә түбіндегі гүллерің су себеп тұрға жиям яшыл отыра, бысына иқтибарың жетіп бітмегендір енді. Бір әшелек суап кіріп соғалы шуарға яшелленмәс мекен дей. Ужас ебі. Уңған, короче, бұл, уңғанлық, арғы яққа шыққан мұнда уңғанлық. И бір күнде тоже үйде қорап отырам да, оказывается, мен айтам, менің бүтін әйбірні техника ішлей екен. Сауытларыны да машина юа, кірлеріне машина юа, робот-пылесослар жиыштыралар, мультиварка ашарға пішіріп отырайымы? Мен өлгірмейм. Өлгірмейм, қызлар, беллақы. Yok, мен әстәдір ішлейм мен өзі күні бойына, но мен өлгірмейм. Менің мұнамында кәнфетленіп, сөйлеп тұрасымда келмей. Ой, менде шындай порядок, енді мұна шында шкафларда, мұна порядок. Yok! Бүтіні біз бір шама. Қунақлар келгенде, как будто біз гүл шулай шиста яшайбыз, а? Жидым да бір күні мен айтам, так больше продолжаться не может, или менің үйім чистоматур ухоженный бола, или мен чистоматур ухоженный болам. Біз икіміз де одновременно чистоматур ухоженный бола алмайбыз. И все, мен қол сілтедім, короче, үйге. Өзім ойлайым, қарағыз, мен нешін деп айтам мұны, өзім ойлайым, мен айтам, менің әне нешік үлгірдім екен ол. Бәлекейгін әйді шының қоллары, ябық қына. 25 соты бәрәңгі бөкшасы еді. 15 соты яшілше бөкшасы. 2 сыйыр, 3 үгіз, сарық, қас, тауық, өрдек, аның вообще шотын білген кіші үйгі еді. Үші үйде қойнанай, чікте қойнанай сізді. Биомать. Биомать, әти, іш бала, әлі бет ол әр күнні ішке бара. Әр күнні тәміл ризық, шипшіста үй, игіл елмайып тұра тұрған әне. Как? Как? Бұл бет Уфа, мен қазір менім әне турындағына сөйлемейм, мен бізнің әнелер турында сөйлейм, сіз сезесіз мұсың. Біздің бірі біздің де пішірақ постельда ұйықлаған болмады.
Менің көз алдымда тұра түнгі сағат 12-ге кадәр әни мұнша верандасында қол білән кірләр юайы. Аппақ иттіріп, ол юрған тышлары, ол простынялар. Как? Нешік ағартқан оланы шуның қадәрлі иттіріп. Анан 35 градус салқында аяғына бұты киіп, ялан аяқ шығып кете шешмәге шайқарға. Ялан кул. Анан шайқап кірейді де кірбауына әліп, кептірә деп айта алмайм енді, тоңдырайы. Анары екінші күнні алып кірейді де тіз башына шуартлатып, сындырып, шифанер ешігі башына әліп қоя етегі простыняларыны. Йылғалар болып, аға бір мәлеймі иден ортасынан. Салқын тәміліп парашу күйсі шыға иге. Эй! Бая көрсеттім бет әлі видео, әтінің 3 күні сөзі қалған истәлікке. Әнинеке yok. Видеосы да, фотографиялары да yok çünkü. Әни өлгенде меңа 20 яшие көрәсін бала шаға болып қалған мындыр енді. Һәм уфа менің сізге әйтер сөзім бар. Шын көңілімнен. Әгер дә әти әниләрегез исән икән, төшірігіз әлі шуларны видеоға. Просто так, мытыр-мытыр келіп жүргеннәрін, шәй ішкеннәрін, жырлап отырғаннарын, сізне ұрышқаннарын, өздеріне көрсәтмешігіне төшірігіз әлі. Только бүгін төшірігіз, ертеге соң болырға может. Алар кетелер. Вообще сіз ойламаған күнне кетіп барашақлар. Һәм күп мөдір гөмір узгаштым, үзәк үзгі шеттіріп шуларның тауышларын ештәсі келе башлай, бір генә тапқыр. Әміне бұл тұрмышның шуныйнық сындырған мезгілләре була, ул вақытта бір кім көзге көрінмей, әти білән әни янына қайтасы келе. Менә шул вақытта шул видеоларны қабызып қарарсыз. Ах, Елсия әйткән әйдеп қойырсыз әлі менә. Мен нык-нык күннәшәм, әти әнисе, туғаннары, исән болған кішілерден. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, йыраклардан әнкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда тибрәлгән. Тирән сагынудан уйшанланган күз карашым сезгә төбәлгән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр, нигә етергән икән теләгән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр,
ашаган. Yok, bu sütü pisiye. Мин гап-гади авыл кызы. Юк, мин моны горурланып әйтәм. Мин авыл кызы. Бүтән нормальный авыл кешеләре кебек пешән чабып, су ташып, сыер савып, галуш киеп, кирләр шайкап үскән авыл кызы. Күпме генә текәләнеп шәһәрский булып йөрсәк тә, безнең тәнебездән бәлеш исе килә. Илсияне авылдан тартып чыгарып булды. Ләкин авыллыкны Илсиядән мәңге тартып чыгарып булмаячак. Сөйләнеп торам инде. Мин бит әле тыкрыкның да тугыр ук түгел, переулок икәнен күптән түгел генә белдем. Төрле чаклар булды инде. Ялгыштым да, сыңган вакытлар да булды. Сезнең белән бергә еладык, серләрне сөйләштек. 21 ел буе минем янәшәмнән атлаган минем тугры тамашачыларымсыз. Һәр берегез алдында башымны түбән иеп, рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, кайчандыр мин су буенда казларга концерт куйганда, Илсия, син берәр кайчан зур сәхнәгә чыгачаксың дисәләр, мин билләһи ышанмаган булыр идем. Бу минем төшемә дә кермәгән зур хыялым иде. Тилесин, кая ашкынасың, син бит гап-гади авыл баласы. Булмый диделәр. Булды бит. Mesela bulmasın. Ufa bulgan mısın yok mu? Ne bile olur balalarından Ufa birge dostlar. Öptüm kalgan tenge ağı, yokluyağı sürgen otu. Qaytdım sina yıllar uzgaş, xətirini gerimi yoku. Anday, su boyunda uşak yana, kim bağızgan u. Düşsem eğer su boyuna, tabar münkü balaşak mı? Su boyunda uşak yana, kim bağızgan u. Düşsem eğer su boyuna, tabar münkü balaşak mı? Tanış sulap yoklayalı, yerim tenge uğramında. Tanış sulmak tanış kıyı, utsuz da min görem mında. Ufa birge! Su boyunda uşak yana, kim bağızgan uşaklar. Düşsem eğer su boyuna, ağlar mümkün balaşak mı? Güçlüler! Su boyunda uşak yana, kim bağızgan Şunday kızık, siz bir tapkır matruşkalar jırında yılmaydınız. Bir tapkır su boyunda uşak yana. Şu iki güne normalli jırım var короче. Ne güzel, пожалуйста. Hatırlasam unutmasam, min başkanı ümit ettim. Yalan tepi yuramda, oynab üsken balam bitmin. Su boyunda uşak yana, kim bağızgan u. Yaşa! Su boyunda uşak yana, kim bağızgan u.
Kaydım gibi yaşlarıma Damarımın gibi dalaşaklı Su boyunda uşak yana Su boyunda uşak yana Ay rahmet kızım. Песня «Чья летал». Ага, сен шо жерне яратасың? Это ты мне сама подарила, да, кызым? Сама нарисовала. Давай покажем. Рахмет, кызым. Рахмет, кызым. Рахмет, Бексур. Полина, 6 яш. Вот же. Мына қазір бүгінгі концерттағы ең кульминацион жыр яңгырайшак. Вообще нормальный кешеләр аны башкаларга багышлап заказывать итәләр, ә мин бу җырны үзем багышлап яздырдым специально. Менә бүген Уфада җырлар өчен яхшы кеше туган. Ай, кайф, прям, кайф. Уфа гуляет! Шушы көн өчен язылган җыры бу, представляете? Ибо Банда Продакшн представляет! Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китте. Көндә җай табып торасың җир җибәреп яшәргә. Теләкләрнең изгесе бәйрәмнең төннән. Ялда машина ялар тук килсен синең көчең. Уфа бергә китә! Әлдә ярый туган сан бала син ичмаса. Яшисең бит тагын шулай кыла. Әлдә ярый туган сан бала син ичмаса. Яшисең бит тагын шулай кыла. Давай еще бред! Сиңа өстесінлер дәрежелі исемлер Шкафында толып ятсын мотлы киемлер Ауылдашлар гына түгел таны сәләмәтләре Диңгез ярында кызарсын бір арт ягын бір битер Әлдә ярый тугансың бала дисен ичмасам яшисең бит тагын шулай кыла Әлдә ярый тугансың бала дисен ичмасам яшисең бит тагын шулай кыла Хакырам Өздірә бит үзәкләрне желкіндірә йөрәкләрне Шулай кассета бар, хәтерлисезме? Флёра Хөрмәтованыкі Малай туйларда самагун җип бәрәләр бер 40 минут әйме туктамыйча Шакырган кешеләр килсен, сораганда бирсеннәр. Вирус, кредит, ипотека, гөрчитләтеп бетсеннәр. Вирус, кредит, ипотека, гөрчитләтеп бетсеннәр. Эшеңә соңрак барып яса ирдәге дә. Теләгәлегә алырлык булсын. Бар әле. Теләгәлегә алырлык булсын акчаң кесәңдә. Давай, Серега! Әлдә ярый тугансың бала дисен ичмасам яшисең бит тагын да шулай кылан Әлдә ярый тугансың бала дисен ичмасам яшисең бит тагын да шулай кылан Вот давай
Мен даже көрікмеші. Ой, привет! Привет! Мен даже көрікмеші қиялымна айта алам. Я Раббым. Ұзын-ұзақ еллар мына шушылай тамашашылар алқышлары астында, шушы түркімін білән, исән тәнді, нормальный ақыл білән, рәхәт итеп яшәргә насип итәме, пожалуйста. Рәхмәт, отыру. И все, что ли, кетті бит бұл. Дуслар, а хәзер внимание. А хәзер, дуслар, внимание. Вообще, минем... Подожди, Жанка. Рәхмәт, отыру. Рәхмәт, ясын. Дуслар, а хәзер, внимание, бұл кульминацион момент. Менің тұрмышымда һәм ижатымда бик зур роль ойнаган кеше. Это человек, который просто сломал и бүгінгі күнге хәтлек прямо пранзаран китеріп бара бөтен татар башкорт эстрадасын. Бу яңа идеялар, яңа юнәлешләр керткән обалденный минем өчен алыштыргысыз кеше. Это саунд-продюсер нашей ИБА-банды. Это маэстро Ильдус Давлянов үзе. Һәм бүгінгі концертта бірінші нотасынан соңғы нотасына кадәр сіз ишетә торган барлык композицияларда, барлык аранжировкаларда нәкъ менә шушы җегет кулы. Прямо чатнап торган, но опять башкорт җегете кая китәсең име? Башкортстан, Ильдус Давлянов. Біріншіден, бөлек керсің, а? Это торбамы, торпедамы нешек атыйлар, жей күні қырға шыққанда шында пішіріп, шығап сала берсе. Сен менің студиянан шықсаң жей күні енді. Менің студияда это ол жей бойына, сізге жырлар әзірлеп, программы, яңы программы үстінде эшләп. Нәрсе айтасым келе, туған күнің білән сені. Қазаннан келіп жеттік. Құтларға бір қашанда келген жоғы Қазаннан Уфаға концерт қарарға. Вот первый раз это такое. Шул исәнлек саулык, ижади яңа-яңа үрләр, яңа хитлар. Бергәләп язырга язсын, бергәләп шулай эшләргә язсын. Бәхетле бул. Без сине яратабыз. Ильдус Давлянов. Һәм Ильдус Давляновның әнисе. Һәм апасы. Атын кыз бәхете теләй миңа сәламәт бул. Алла бирһә иҗат шишмәк шулай гел ургылып кына торһын. Күңел тыныслыгы. Малайыгыз исән сау булсын, бергә эшләргә насип булсын. Бөтен татар башкорт эстрадасы чират торалар име? Инстаграмдан карап ятам, и прямо көнләшеп ятам, мен әйтәм, тегеләр эшли, ә мин монда пример кайта алмыйм Давлянов янына. Күңелем тырный. Менә гастрольләрдән соң кайтып төшәм, все, короче, исән генә булсын. Рәхмәт. Хәзер каршыгызга чакырам төркемдәге иң бешеный ике җегетне. Булардан 1 минут беркемгә покой юк вообще. Тимон и Пумба. Берсе Сабаныкы Фәнзил Шәрифуллин, берсе Азнакайныкы Илшат Хисамуддинов. Ufalılar desinler. Ufa kullar kete. Hamzi kullar. Нормальный мы самый югма! Киты бари юламыз!
Başımızda bir büyük kursandık masa. Büyük bayım var. Сергей Тихонов! Под ваши бурные аплодисменты! Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Уфа! Уфа ses bana! Gide kulak kulak bir var. Bıraşıla. Diğeri kadar çıkar. Ой, прилушку, прилушке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. При знакомом табуне, конь гулял на воле. Давай, старый! Давай, давай! Солдатушки, бравы ребятушки, тоже ваши жены. Наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены. Наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены. Кстати, я говорил или нет? На сцене выступает самый лучший гитарист Татарстана, Башкортостана, вечно молодой Сергей Тихонов! Под ваши бурные аплодисменты! Эй! В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Никому березу заломать, никому кудряву заломать, люли-люли заломать, люли-люли заломать.
Сергей Тихонов! Уфа. Уфасыз мындамы? Гуляй, Уфа! Keyif heybetler, Tırmış diyen zurdulkında ağımda karşı yüzem. Yalgızım sur giymede şiir tüyeli güzel. Dağlı dolu dağıldım mı tanımaz dağıl küresin. Kışkıralar dire yapman topta dire üresin. Eğer kiri vurulurga boysanırga uymasam. Min buludan topta dire keşe süzen tanımasam. Şaykala tulkınlar aşağıda sınırında kümem. Neyneme yazmış yüzü davul ni bulsa da ülkenmem. Davulu dolu davultun mu tanımaz davul küresin. Kışkıralar dire yaptan tukta dire ülesin. Eğer kiri vurulurga boysanırga uymasam. Min buludan tukta dire keşe süzen tanımasam. İrşad, davay! Ay balata! Bunun iştahını pek bükeniştir. Все? Davul dolu davultun mu tanımaz davul küresin. Kışkıralar diye yaptan topta diye ülesin. Eğer biri vurulurga boysanırga uymasam. Min buludan topta diye keşe sözün tanımasam. Min buludan topta diye keşe sözün tanımasam. Yaşarda, arda sağışlarda sağındırak yaşlık yılları. Köngel tanıga belmi, köngel yıllar izli yaşaklarga kaydı yıllarım. Aşık aşıksam, adır jırlar sossam, unutular barılık sağışlar. Eydirsinler kaytam yaşırgime, yanlarımda şatta jambıslar. Eydirsinler kaytam yaşırgime, yanlarımda şatta jambıslar. Alga barıp bulmayı yaşlıklı da bulmayı kaytarır. Elere var da elek işler var da barı balga yaşlık yandırır. Karşı kızı kaçıksam badır jaralar sussam unutulan varlık sağışlar. Eydirsinler kaytam yaşlığıma yanlarımda şatta jambıslar. Eydirsinler kaytam yaşlığıma yanlarımda şatta jambıslar.
sağışlar Eydirsinle koydam koydam yeşiligime Yanarımda şatta canlıslar Eydirsinle koydam koydam yeşiligime Yanarımda şatta canlıslar А вообще концерт только başlangıcı dostlar. Ufa! Sahnede hazır bir isim olacaksın da sürme! Ufak ufak gitti fırgala! Sizin yanında Münavır'da Fırgala bugün başardınız. Sahnede İbe var da. Ufa! Keyifler nişe! Nişe! Это упадета! Син на ракате, стар на ракате! Уфа на ракате! Уфа, хула, ките! Brigada! Ufa ses mendama! Ufa ses mendama! Tesse yakın dostlarım Ulu yığıldı durması diye Şatlansalar düşmanların bulması diye Evet önüse tuğanlarım Ulu bizniki tügeli diye Sigen kişi Gitse o aşkım gele deyip Anan işi gelir Kardeşimde jayaklara bas Bir yakalıp durgan yakalamaz Alığa atla Bir gider kilimi jirge yaz Daha işte bırak Aydar Kardeşimde jayaklara bas da yığılılar jingel Ağır giri duruları Taygak yoldan duru atlap baruları Kol silitegen dostlar Dostuge Taşlap gitken yarılar eşitiyar Bere yağılagan Kardeşimle jayaklara bas Bir yakalıp
bir yıl elek Башкортстанның Москова деген авылында концерт қойдым мен. Бірінші тапқыр Башкортстан жерлігінде. Ол концертта тоже bu жырны жырлаған ем. Мен аны бір елда чырып қалдырғаным жоқ. Мен білем сізге сөздері де таныш. Бәлки ауыр болмаса. Yok, Уфа, давай бұлай. Әгер де шынлап та от души екен, фонарикларыңызды қабызып мұсың, а? Соңғы қошымталарын біргәләп жырласа. Bu Yedirит-Кудирит программасының Уфадағы 4-ші туған күн концерті деп yazып қояр едік. Бар күшіңді жиып тұрып бар, бір йығылып тұрған йығылмас. Алғатыла бірігірі келмей жерге яз. Давай бірге попробуем. Бар күшіңді жиып Күшіңді жиып Бірігіне келмей ерге яз Бірігіне келмей жерге яз Бірігіне келмей жерге яз Хәлләрсің язмыш, әйдә үтсен күңелем түренә. Мен үзгәрдем синең күзләреңә, үзең салган эзләрең күренә. Ачуланма, язмыш, курыкмыйм, әйдә әйтсен, әйтер сүзеңне. Бу дөньяда чиксез бәхеткә лайыклы дип саныйм мин үземне. Ачуланма, язмыш, курыкмыйм, әйдә әйтсен, әйтер сүзеңне. Бу дөньяда чиксез бәхеткә лайыклы дип саныйм мин үземне. Мин күрәм сезне, кызлар, рәхмәт! Әйтер сүзең күрәм, күзләреңнән ачык күренә. Ягылулар булар дисеңме син, өзгәләнеп яшьләрем түгәргә. Ачуланма, язмыш, курыкмыйм, әйдә әйтсен, әйтер сүзеңне. Бу дөньяда чиксез бәхеткә лайыклы дип саныйм мин үземне. Ачуланма, язмыш, курыкмыйм, әйдә әйтсен, әйтер сүзеңне. Бу дөньяда чиксез бәхеткә лайыклы дип саныйм мин үземне. Килерсең, мин беләм, еллар узып кабат яннарыма. Бик рәхмәтле булыр идем сиңа, алып келсәң син бәхет җаныма.
Aşulanma yazmaş korkmayım Eyleytsin eydir sözünü Bu dünyada şiksiz bekitke Layıklı deyip sanimin özümde Aşulanma yazmaş korkmayım Eyleytsin eydir sözünü Bu dünyada şiksiz bekitke Layıklı deyip sanimin özümde Aşulanma yazmaş korkmayım Eyleytsin eydir sözünü Bu dünyada şiksiz bekitke Layıklı deyip sanimin özümde Rahmet! Yansam da minutta Yalnızım kalgan sayın oylar Alıp kayta ütkenlerge Kız yaşların tükkenlerge Bir mizgilde yartta kaldı yıllar Berip mine ağır sınavlar Tüzümlükte alar Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Gülmeseler yokta Yansam da minutta Kar astında ötülgen yıllar Yaşlığımın hataları İstelikte saklayım varım Жылы izlep hazır sözümü kollar Yürekte kabındı yalkınlar Жылısın bir ağlar Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Gülmeseler yokta Yansam da minutta Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Yansam da minutta Giysem de minutta Yaşlarım bir minutta Yoktu gülmeseler yokta Gülmeseler yokta Yansam da minutta Yansam da minutta Evet. Fenzil Şerifullah
öte yıllar. Gökte biz doğanda yangan yıldızlar. Hiç özgermiş hamanda şolayık jimilde ve yanalar. Şıtırı şişmeler şulayıp dağlarda. Hamanda aşı erimisin tarata dalada. Şir sıйпап узганда ver uyda. Eytirsin bir yalgız yaşayız dünyada. Var mucizalar buladı baradık biz jirge tuğanıga. Dağlardan şulayık şişmeler ağarlar. Dünyadan göklerde şulayık yıldızlar yanarlar. Menglegenler olar. Dağlardan şulayık şişmeler ağarlar. Dünyadan göklerde şulayık yıldızlar yanarlar. Biz ötken yollardan biz ötken yollarda. Rahmet sizge. Neler buldu bu arada, üzüme uğrun tabalmayayım. Biravni de tugil seni gene kabat kabat eske algalıyım. Bilik kişeydi bilik kişe, o jarımda sina işitilse, sen de beni zinhar alıyorsun ya, düşürüyorsun ya. Bilik kişeydi bilik kişe, bu jarımda sina işitilse, ışanmasın kişi ikenlerge, yaratan min seni bilik kişe. İşit mini işit, işit mini, işit mini. Yaraklarda kalgan matur bakır,
Ne arada yıllar öteler Şulayda birəv bulup kına Düşəsilər Geleysinə Elik kişəydi belik kişə Bu yarımda sina işidirsə Sində minə zilkar alıysinə Düşürüsünə Elik kişəydi belik kişə Bu yarımda sina işidirsə Işanma sen kişi ikkenlerge Yaradan min seni elik kişə Elik kişəydi belik kişə Bu yarımda sina işidirsə Sində minə zilkar alıysinə Düşürüsünə Elik kişəydi belik kişə Bu yarımda sina işidirsə Işanma sen kişi ikkenlerge Yaradan elik kişə Işık minə Işık minə
Ayskany kıydım Allah'ınlar bataktırına ağır. Улахан мақтал болуктун. Ufa! Концертный самый кыздыратырган жери, достlar! Все, Уфа, пошла жара. Сіз әзірме? Прямо до души гуляй, Уфа! Anlayanların igenimiyle yılğabız kamışları Ağlarını biz kesreti şolu üst koygu savuşları Üst koygu savuşları Bir haberi müdariye Ağlar kız çiğderiler Ninjecilerim ağlar Ağlar su gideriler Bir haberi müdariye Ağlar kız çiğderiler Ninjecilerim ağlar Ağlar su gideriler Kamış kamış sıraları işini göre Kilemiz bu dünyada Kilemiz bu dünyada Beni gömerim öteriyem Ağlar göz cideriler Nişeşlerim ağlar Adım düştü müsün? Normal. Beni gömerim öteriyem Ağlar göz cideriler Nişeşlerim ağlar Adım ağlar su gideriler Ağzına kırayım Ufa! Keyifler nişe! Kamış kamış Rahmetsizge Anlayandı bu gaymiyle Yılgabız kamışları Zarılarımı gömüp gitti Akkan su davuşları Akkan su davuşları Min gömerim öteriyem Ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar Adim ağlar su gideriler Min gömerim öteriyem Ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar Adim ağlar su gideriler Min gömerim öteriyem Ay Ninjecilerim ağlar Adim Min gömerim öteriyem Ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar Adim ağlar su gideriler Kamış kamış Rahmetsizge Başkırgızstan Rahmetsizge Beni gömerim öteriyem Ninjecilerim ağlar Ali Beni gömerim öteriyem Ninjecilerim ağlar Ali Şuraya rahat yok. Şuraya rahat rap между прочим, Suzgaş. Ufa! Konsertning qo'ysi qirida beysiga deb o'tirsangiz bilan yaxshi sho'rla beysi. Ufa kide biralab tansoyotsa. Seni yüreğine Siyah kızlar kısıp yüzüme Karattın Seni esip siganlarga yüreğine üş Yürü seni yarattım da hazır bulmak hiç ki Hazır bir galap gitti. Yüreğine diye başlar budalar etti Siz bir kaldım yüreği küplü gümürler ütte Yüreğime yarattım yüreğime sileşem Yüreğine gülüyen bana bu inaptana gülmeşem Ufa! Dajcie szuma!
Yazam sana hatlar matırsızlar tezemmi Bir yürüseyem bir gözegimizemmi Işanıp da Фантик, проверка связи. Ufa, biz sizi bir yaratamız. Siz bizi yaratasınız mı? Bas bas üstüne, musibetin üstüne. Yüreğine diye başlar bu talebette. Siz mi kaldım yüreğini öpmedim ürlerde. Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşen. Yüreğine gülgen bala bu iyi hakkına düşen. А давай попробуй. Ufa hula hula. Yüreğine diye başlar bu talebette. Ufa hula, birgele. Siz mi kaldım yüreğini öpmedim ürlerde. Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşen. Yüreğine gülgen bala bu iyi hakkına düşen. Yüreğine sileşen. Урал Маратович, нет, не уходите. Это же Султанов Урал Маратович. Эй! Bu Tatar Башкорт эстрадасында сіз біле тұрған бик көп популяр жырларның композиторы һәм минем бүген сіз ишеткән Каршыгызга чыксам, матур җырлар сузсам, нәкъ менә шушы кеше язган җыр ул. Это Урал Султанов. Какая прелесть. Ой, Сия, шын көңілден сіздің туған күніңіз білен. Біз енді міне 2-ші ел сіздің туған күніңіздің шушы күнінде сіздің концертіңізге келдік. Біз сізді яратабыз, хөрмәт итәбез. Сіздің жырларыңызды күн-түн тыңлайбыз. Бик зур рәхмәт. Матур. Это Уфа. Это Уфа? Бик зур рәхмәт сезгә, вообще. Менің иманым Камил, бүгін залда отыра тұрған һәрбірігізнің бардыр шундый бір дусты. Например, гел килді кетті сөйленіп йөри тұрған бір дустығыз бар ма сіздің? Постоянно бір нәрсе. Конечно. Фәнзи шундай. Болды, все, болды, подожди, мен сөйлеймін. Болды, подожди. Барачтан оқи. Фензил? Тілбет. Фензил? Эй! Я сама. Тихо, сама. Тихо. Ну, шуны кем потомось. En iyisinin kıymağı.
Şunu şap ettirip yaratıp duratırın. Ay o malaya bir tok kütün şunu. А var mısın sizin şunday dostunuz, например, anekdot söylüyor özeybi? Ну вообще kızık değil, вот nol. Вообще bir kim külmey. И ol bir özü küle bir 40 minut yığılıp biz qarab oturabız. Mine İlşat şunday. Вообще bu обалденный tamada şakırıga zanırga bir kişi kerek değil. Özü söylüyor, özü küle, özü jırlıyor. Вообще bir kim kerek değil. Ansı beydi. Ayşe var mısın dostunuz? Her bir bayram sayın jeyim duratski открыткалар bilen bütün WhatsApp'ны tuturup koyatırgan ha. Пожалуйста. O meni bu yıl Kortlar günü bilen kutladı. Yalğız jip bereyin o Мен әйтәм ялгыз җип бәргән инде ва. Ул бит 15 открытка җибәрә, берне генә түгел. Хөрмәтле Илсат Каровна, мен сезне чын күңелдән Кортлар көне белән тәбрик итәм. Синең Илшатың дигән миңа. Машу. Apa yaşımda varayın. Allah'a şükür ilini Aşı tavını jırlayız Барай böyle. озыр. Ну-ка. Нәрсә диде ул? Allah'a şükür ilini Прости меня дейин. Прости меня deyin. Прости меня, пожалуйста дейин. Прости меня, пожалуйста deyin. Просто кирәк син хәзер. Теге җырны җырлыйбыз там баян. Ой, получишь, Хисамутдинов, дома поговорим. Син дугалар беләсеңме? Вот концерт беткәч тә укый башла, ладно, әкрен генә. Бар мısın sizin шундый дустыгыз, например, гомер буена синең бөтен серләреңне белә торган. Ой, нәрсә генә күрмәдек инде бу кеше белән. Бөтен җүләрлекләреңне белә торган, но почему-то барыбер син тилегә түзә торган, а? Ренат Галяскаров сүзләре Илдус Давляновке бер. Дустым! Бар. Давай. Кызлар. Ufa, siz bu jırını bilmişsiniz mi le? Bilmişsiniz mi lan? Siz Ufa'mında mısın? Ya da gidip bir gelip yakın dostlarımız bilen kayfoyum dansoyum. Go! Бар дөньяны сөя торган. Бер дустым бар, эшек атып көлә торган. Бер дустым бар, астан гына төртә торган. Бер дустым бар, мин тилегә түзә торган. Дустым, дустым, синең белән күрдегендә агым карасы. А дальше нанай. Бәре достым бар, белмәсә дә җырлый торган. Бәре достым бар, белмәсә дә бий торган. Бәре достым бар дөньяны сөя торган. Бәре достым бар, җир җимертеп яшь Илфат. Эй, дустым, дустым, синең белән күрдегендә агым карасы. Эй, дустым, дустым, син белгәнне кеше белсә, Аллам сакласын. Давай попробуй Никитовка. Хоп, еще раз. Ufa birge. Хоп, еще раз. Сережа. Эй, дустым, дустым, синең белән күрдегендә агым карасын. Эй, дустым, дустым, син белгәнне кеше белсә, Аллам сакласын.
saklasın, Allah'ım saklasın. Narmul. Yok yok давай. Давай. Лучшие. Самое лучшее. Вообще bu Rihanna jir kecha tünlüğüne yazdık bunu. Sözlerin bilmeseniz özümüz güne jırlar bu senin ha. Birge. Güvelek güllerine dönse güller divrellerike. Beni sağınaganda güveleğim düğerek. Asılı dışarıdan dolaşım şırılar şiirem bu da beni sağınaganda güveleğim. Asılı dışarıdan dolaşım. Müne şu. Dağ astında salkını şişme dügere. Aşıp varıp kaydırıyor güverelim dügere. Asılı dışından dolaş eğer bulursam dügere. Aşıp varıp kaydırıyor güverelim. Asılı dışından güverim. Asılı taşım sandım aşağı. Ой, прям кайф. Все прям просто рахатланып кайфуйте, ладно, уха? Уфа! Yaratalmam indi diyen idim. Kabat seni süye başladım. Elle yazlar, elle sihri nazlar. Eğlendirdi tamam başları. Bu yazlar, ah bu yazlar. Dağın seni iske düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar.
düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar, yüreğimde men düşürdü. Ay Ufa, rahmet şu şunday bulganıgız için, ladna. Bu biramız samый rahat tuğan kim bu? Şunu kömülden aha. Seni gene yaratamın diye kuşağımda erip bitemem. Yazmışımdan elleriler tügel, bari beketimi didem. Yazlar, ah bu yazlar, tanrım seni iske düşürdü. Nazlar, ah nazlar, yüreğimde düşürdü. İşan, yazlar, ah bu yazlar, tanrım seni iske düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar, yüreğimde düşürdü. Sizden Sami kol çabadan kolla. Bir gele. Hazır kışlıyor ya. Adam acı bir gele çalıyoruz. Sizden söyleme Ufa. Yazlar, İşaret şu. Yazlar. Кайсыңыз айтқанда Уфада бек сорамдынан қолшабалар деп, пожалуйста, бұл бүгін 4-ші кірінде мұнда шығырым толы халық. Вообще самый рахат тамашашы мұнда, понял? Все, болды. Мен ана просто барып алай ұзақ еттіріп кірт алмайым инстаграмға. Теге самый мощный жеріңіне кесіп кіртем, енгіл айтам. Йықламасындар әлі бүгін коллегалар. Если только поддержите Уфа, ага? Ufa, соңғы тапқыр bir gele. Ufa, akşasının şıbırtları, ak gülmegin kigen bayalıda, şıbırt çeşeklerin virgen idin, kimler buldum iken o yanında. Ufa, akşasının şıbırtları, sevgisi yüreğe şahitler. Ayda kaldım iken, şu kadar bir efete minutlar. Ufa, bakşasının şıbırtları, sevgisi yüreğe şahitler. Ayda kaldım iken, şu kadar bir efete minutlar. Ufa, bakşasının şımırtları, kuşağıma alan yanada. Senin girgen şeşeklerden, onu dalıp kavat yanara. Ufa,
şamırları Gelgisi yüreğe şahitler Fayda kaldı mı kaldı miken Şu kader direkt minutlar Ufak akşasının şumurtları Gelgisi yüreğe şahitler Fayda kaldı mı kaldı miken Şu kader direkt minutlar Ay dostlar, biz şunday довольный bo'lib qolamiz bu Ufa konsertlaridan. Rahmat sizga mening tug'an kunimni bezaganingiz uchun. Rahmat sizga olqishlaringiz uchun, shashkalaringiz uchun. Вы лучшие Ufa, ham Boshqirdiston umuman. Xudoy zo'rlasin o'zingizni gil yoqshi kishilar bilan asrab tursinlar. Jami! Ufa! Malamiz! Müslim Büzdek Ufa bakşasının şumurtları Jiller iske şınasılap şaykalıdır Şumurtlarım yaşırıge yıllarıma Ütkenlerge biri kaytarıdır Ufa bakşasının şumurtları Gelgisi yüreğe şahitler Давляновна, позови, пожалуйста Давляна, позови тоже Ильдус, ты где? Уфа, bakşasının şumurtları Gelgisi yüreğe şahitler Fayda kaldı miken Şu kader direkt minutlar Fayda kaldı miken Şu kader direkt minutlar It's my life Sizin için konser işlediler. От души işlediler. Это лучшие музыканты. Фензиль Шарифулли. Made in Tatarstan. İlnur Kulahmetov. Башкортостан! Ayskana. Ильшат Кисамуддинов. Это тот самый Ильшат? Это тот самый Ильшат. Не-не-не, это тот самый Ильшат! Сергей Тихонов. Батя! Самый лучший гитарист Татарстана, Башкортостана! Эшли Маларай! Люблю тебя, Батя! Ильфат Газиев. Карина Хайруллина. Карина Крас. İlnur Ильгиз Ахметовлар.
Teatrımız İlnur Hayrulli. Türkümümüzün жетекçisi Karamiyeva Güzel Alipuna. Sahnega ut kuyucu rejissörümüz Diyaz Farhatdinov. Sound prodüserimiz İlduz Tavlanov. Barlı kiyimler işinde cevaplı художник stilist Alina Badreddinova. Башкортстандагы иң зур төпле шараларны үткәрә торган, иң ире, иң крупный тамаша продюсерлык үзәге һәм аларның җитәкчеләре Риза Камиловнага зур рәхмәтләребезне җиткерәбез дә. Уфаның иң затлы тамашачылары алдында башыбызны иябез. Безнең белән бүген кич дәвамында матур тыгы булды. Siz бүгінгі кешедә булган барлык тамашачыларда тиз арада үзегезне нәкъ матур тывыдан күрә алачаксыз. Шуның белән шул дуслар, Едрит Кудрит программасының Уфадагы 4-нче концерты бетте.